Ушундай кол чабуулар менен тосуп алганга мен адам абдан кубанычтамын. Рахмат. Майрамдын эртеси иш жок. Бирин-бири кубаламай, бирин-бирин баш жазмай. Ассаламу алейкум, кандай тынар? Салам. Танымай калыптыр го. Кандайсың тынар? Sen kimsin? Sen kayaktan gelgen badıransın. Ya, Meni tanımay atasın sen? men seni tanıgıday, sen mağa kimsin? Je bolboso, sen meni tanıgıday, men sağa kimmin? Ya, Тынар, мени танымай атасың sen? tanıgan jokmun. Экөөбүз 5 жыл бирге туруп, бирге жүрүп окубадык беле университетте. Kaysı üniversitette? Ой, Бишкекте эле университетте окубадык беле экөөбүз. Seni menen men mi? Ооба. Meni menen sen ha? Ой, ооба экөөбүз окубадык беле. Ekөөbüz mü? Ооба. Tak. Мындай Sen canagı Jantörösün ha? Фамилиям Жантөрө. Jantörö. Taptım. Jantörö. Тынар, фамилиям Жантөрөев, атым Рысбек болчу да. Болчу да, дейм да, Рысбек атым мындай. Irısbek Jantöröев da. Irısbek Jantöröев. Естедим, Tanıdım. Dağı ele janagı loh boyunca жүрөсүң bü? Ооба. Жок ата. Mine degen giyiniş bul, mine degen giyiniş, bir şaharga gelgende bir gebete geç bir doңdoп келбейсиңер be, adam duyat kılbay. Mine degen giyiniş bul. Mine mergen turgan көйнөгү be. Je Ayçürek İman Aliyeva'dan padarka kaldın bu. Erkek degen erkekte ele giyiniş gerek. Mına meni karaçı, karaçı meni, karaçı. Карадым. Gördün mü? Көрдüm. Ekinci görmeysin. Bir tatına oluş gerek adam degen, Kultura degeni biliş gerek. Kultura, etika, estetika, matematika, kimyanı biliş gerek. Koldan gelse kol emgekte okuyun. Тынар, сен өзү окуп жүргөндө эле артист элең да, туурабы? Mine? Окуп жүргөндө эле группалаштарды, курсташтарды, кыздарды күлгүзүп калат элең го. Kim artist? Сен, сен, өлөт, мен. Sen artist, men artist bile. Artist bolçun deptiler. Кайерде иштеп атасың өзү досу? İşim menen işin bol bolsun. Kudayga şükür, iş dep atam. Şahardagı avtobazada начальник mi? Mine deysin, Ой, автобазада начальник болсоң жакшы экен да, бири-бирибизге жардам берип дегендей досум да. Kayaktagı jardam, Görüngönün gele beresiңер jardam surap. Men degen işteşim gerek, bala çaka bakışım gerek men degen. Özüң iştep tapkın, jardam berбейм, uktun mu? Badıram. Жок, Тынар, сен туура эмес түшүнүп алдың. Мен сенден жардам сураганы келген жокмун. Жөн эле саламдашып коюп эле өтүп кетейин эле деп келдим досум. Salamdan kur kaldı da uktun be. Kudaga şükür, gününe 50-60 adam menen uçuraşam. Geyde 70 bolup kedet. Jok, özüң mene kılıp jürösüң, mene gebeteni karaç bunu, gebeteni. Je bir okunu bütüp mağışap, narmayını bolup bir jerde iştey albagandan keyin, ayılыңda ele jürbeysin be. Getmeniň minik moy eşeğin aldığa salıp al, ayda var böyle. Görüngönden suw talaşıp. Mine baram sana şaharda adam uyat kılıp. Görgönдөр aytıp atat, Tınardın dosum mine bele bolup giyinip alganda be. Men uyat kılıp. Mine gelin şargamda, düşündürçü maga. Vaktim jok men, ketem. Бул шаарда бир 4-үнчү автобаза бар турбайбы? Tak. Ошол жерге начальник кылып которушкан. Анан бүгүн приказ чыкты эле ошол жака эле кетип аткам, сени көрүп жөн эле саламдашып коюп эле өтөйүн деп келдим досум. Ne deysiz? Шаарда бир 4-үнчү автобаза бар экен го. Ошол жерде начальникмин. Siz be? Ооба. Kandaysınız be aka? Kandaysınız? Sengemdir oynap gülüşüp bala çakalar koylarımız den soluğunuz menen kutluktayım. Men sizni süyöm. Men sizni jana arkanızdan karap tanıdım da. Bola beret. Rüsbek bay eken be, ağlam esmi dep. Deyim da, demedim mi? Kandaysınız be aka? Sengemdir oynaşıp men oşol. Jana tamaşalap koydum. Men siz начальник bolup kelgen avtobazada dispetcher bolup işteyim. Не дейт ну? Сен менин колумда иштеп атасың. Кайра жакшы болуп турду анда.
Мына 5 жыл бірге тұрып, бірге жүріп, оқудық эле турабы. Bir квартирада ачык калып, ток калып жашаганбыз деген. Жаман ачка калганбыз Арысбек ака. Нанурда колго түшүп калгансызга. Мына эми бірге иштешип калыппыз, жакшы болуптур да дос. Жакшы болду а? Жакшы. Жардам бересиз ака? Берем. Жардам бересизби? Ой, берем, жардам бербей деген этпайм дос. Жардам бериңчи ака. Берем жардам. Жаман кыйналдым да. Бала, тынап. Тынар, тынар. Тынар, сага эмне болду? Жардам бересиз ака? Берем деп атпайм. Жардам бересизби? Ой, берейин. Мага да мындай көйнөк тиктирип бериңчи. Жардам бересиз ака? Ой, берем жардам. Ака! Рыспек ака! Токточу эми досум. Жөн эле дос деп койчу, аке деп берди. Дос ака. Мен ошол как раз автобазага жаңы начальник келиптир дегенден мына жерге кол койдуруп келейин деп өлүп жанталап сизге кетип аткамдан сиз алдыма чыгып калып жаман лох болдум ака. Окуп жүргөндө жаман артист элем билесизби? Маймыл болуп кетет элем го. Мейлем досторго коюп беребиз да. Кандай анан үйдөгүлөр отурабы? Отурат, кээде туруп алышат. Кечинде барсам катар жатып алыштыр. Баягы адатымда эле калбаптыр. Жакшы болду ака, жардам бересиз ака. Жардам бересиз а? Рахмат ака, рахмат. Миңге чейин элайым, миңге чыгың. Рыспек ака миңге чыксын деп жазып коем элерге. Да кийин чыкпай калып ошакта да диспетчер болуп жүрбөйм самсалап. Рыспегим миңге чыксын. Рахмат ака, рахмат. Миңге чейин элайым. Миңге чыгың ака. Сага эмне болду? Качан көрдүң адамдарды миңге чыкканын көрдүңбү? Болбойбу? Болбойт, болгондо эмес да андай, апай. 108ге чыгасызбы? Эмне беле болуп атасың сен? 96. Эмне болду сага, апай? Мен берип атам го, чыгып бербейсизби? Бала сага эмне болду деп атам, апай? 73. Айнып калсың сен, окуп жүргөндө мындай эмес элең го сен. Вообще айнып калсың. Эми сени 5 жылдан бери көрбөй, эми досум экен деп саламдашып коеюн десе анан миңге чыгың, 2 чыгың, эмне беле болуп калгансың? Чыга бериң ака, суранам. 56. Мага демектир азыр өлүп калбайсың ошол жерде.